уважаемые организаторы сегодняшнего мероприятия. Во-первых, хочу поздравить от имени Усалданского района всех присутствующих с Международным днем музыки. И хотел бы сейчас передать слово для презентации, ознакомления презентации о ходе работы проекта «Музыка для всех» в Усалданском районе руководителю детской школы искусств Усалданского района Петухову Гаврилу Егоровичу. Oğulları okulları kıtta birge ülelehebit ol kurduk ulakanlardan ettik geleceğin dorganlar diyen Stanislav Nikolaevich Lukovtsev proyektinden 7 yıl 7 tögülün ıtağıp cabıt bunları ilgili halktan respublikanska konkursları yemin ıpıpıt. Onu tengenen детсад состав оғыларға алыптақ дұрғаныр ден әме ұлысына конкурсы найықы детсадын күтті тәңе қолбу ұйтабыт, он тойбытын бұйыл бәйіз төгілі. Бәйіз төгілі ұпы. Оны тәңе осы үбеттен тақсы коллектив күттін ұлбыта ол конкурсқа onu tahanan üsaz oskolaları kıta ne tenge ülelehebit kinlerge ansambullar dağıtır kasına hele gayı kırcağızlar onu ne sığınayı kime bil bu bolar gerdiyen bu mürün heleğini yer var ağam sastaq tar ansambullara emniyet südaq şüdük üledir. Salayacı Burdaşova Domna Nikolaevna'nı kıtta miye bir gölülehen sistematiçeski bu kığını ülelehen geldi bit. Komuz ansambula bir komuz oğularga ona ulaşan çoğuna miye südaq küske teriller ol kurduk. Tanda Kulübün direktörü Albert Nakhotkin bir ayağından komuz kırdala diyen tuğ konkursa respublikanskay tahınnak bıyıl miye ıtılları turar. Onu miye tenge bilimini hebit, sürebit, kötebit. Kencari ansambuluktan barı bekke bileğed ahil beğen sahın ülelerde terilipte beğen sahın Iları onu ülkekanına bara turar. Onu tabi kencari diğerleri bite уже bahis. Onu bahislığa bardım. İti kurduk bege şkola, muzikana şkola tenge bu uluska bu proyektinden muzika dersi proyektinden ülkehe olurabut. İllere bu kliyetka ki bir diye. Teriye tugar. Jurnalga. Hadi bilet. Yani mutlaka numara bir de kullanmakta da teriyaçlar. Вот мне по порядку говорили hediye. Вот эти музыка для всех директор бит Мен тебе ам проектпын кеме керечандыр конун кепсеппин барабы. Эти кепен чалталлака теринди бите. Именно бутуя сирен оголоро бәбит тоқ билдер мелодистар бутуяларын, улус мелодистларын ырыларын биле үйреннер ген классиканы тахынан киндер коловра хыккаңын догулду үйреннер ген бе бары билер мелодистар бары баян через коловра теркаделик септі болдун. Валерий Ноев болдун, Виталий Андросов болдун. Именно баянист быһынан таккан киндер ырыхыт болоннар да күйөлөр айбыттара. Быйыл 2010 сылгар Виталий Тимофеевич Андросов бу
Борооңга төрөбүт ки усалдан төрүттәк болар оттон сеттон сылла оны 5 сылла улахан булан улуннар бу министерство культуры онно киремит беге бу келер сылга эти алыптагы комут алтыс төгүлүн кини үрөлөргөр болбога бу кыраголор италиан дроссак үрөлөрүн интерген уруку саха баянный искусство төр чугас болдунар үрөга чугас болдунар кен онтон келер сылга кетенче хүлбек кылга бу карачандар комутун эме Виталий Тимофеевич үрөлөрүнөн аккомпанеменга это үрөттөргө юлга үйрөтөр гынеме булаңа киллерден киллерилбетиттен биги үйрөбүт оны түгөннөн тоханан бары бу республика музыкальная школа үйрөнөр эти народный классика үйрөнөр оголор анике жылдан булукта эти аккомпанеменга белемнене хырыттынар денеддеттен кейиндер вишне тәчилер бу бир сылыга таныс бедавап биттен онун бу эддеттен этилиннагана кыттачы делбек болуга оны колубра ырыгкөнүр сүрдә устук көрдөкө борусту курдук кынан баран этинне нотагынан даганы онна ол ырыгка иштен онюрга бого иштен онюргар аккомпания диен онан ол кадечандар комут уже аксыз төгүлүм болуга бу манна бияка хамай улахан көмөнүн орбук кенен болары Радомир Пантелеймонович Бориса Саха искусствотын деятеля, искусствотын культуратын жөля деятеля, бу билерге кудолуктан турабыта. Оны быйылгы бие ол крестьяндар комутун кини керегерен абыт. Ата ити болбут бары конкурстар быты калан ити город куртук сеттен барганга калан кини председателя бу ол проектынан икки төгүл бие президент гранулан турабыт. Онун бул айтып проект сайдаргар багарабыт. Алыптагы долгому темир республика таккары, эхиге таккары хедерите оголор именно детса состав оголор кенчаре экир наяхы детсатын кытта бие бу музыкальный школалар, боргон музыкальный школа төлөммит бу сканал үтеретебит. Аны эхигеттен эмети улакан республика таккарыттан эме беребит. Именно бу кара состав детсатын олоро инструментга оньон эти конечно баяны кайбаттар эти тока фортепианода болдун эти тымнах музыкага чугагандар он именно ол кендер музыкальный инструментга жоктактар ден биретте оны кегер боларса өлө конкурсын ден эме туспан бирге табыт iki konkursta tağdırgan. Bir vokальный, bir инструментальный. Он инструментальный bu birisi bir классический ден, bir folklorный. Onun tekrarlarına elbette kehine oğunlu kabahat amut. Sebepçanan iti müzikalny slaydı bir teger zinde bir müzikalny gadde laqbet. Onu kolburgutör kadavit. Ya barıgıtgar bu ulakan buraya muzika barıgıtgar diyen bu kamsahan taktubutinan barıgıtın gaddelibet muzikalny borgon iskustvo skoltun atuttan onu da bu sağlahan bir başlıklı prezident Mikhail Efimович Kayabıt Türk'tabit ideya tattan boluqa kiden burayla literatürden verebit. Össe kenganiti kongressler yıtılırlar boldular. Onun ehilgis yüzülga çöydük dostoynadık kössömmet. Bari ülevitin kadar yakayın. Bari gittiler sitihleri ağırabıt.